Siyanibingelela futhi bazalwane today. My name is Enigma. My name is Enigma, brother Enigma. Bazalwane, abantu bathi ngibathumele imilayiza. Ngiyabathumela imessage, isambulo. uJesu anginike sona. Bayalalela, bathi kimi sithumele futhi. Ezinye futhi ngiyabathumela until base bajwayela ivoice yami. Mase bajwayela ivoice yami, uSathane uyafika, uyabahlebela kule ndlebe engapha ngakuleft. Athi lo muntu lo akakhulumi zona, unamanga. Usithathaphi lezi zinto. uSathane loyo uyahleba kule ndlebe yakho yangakuleft. Akazi kule ndlebe le yaku right, because indlebe yaku right yangapha ngaku right isebenziswa uNkulunkulu. So uSathane uma ahlebela abantu ubahlebela kule ndlebe engapha ngaku left. Uyabatshela ukuthi lo muntu lo unamanga. Uyithathaphi le ndaba. uSathane le. That's why uzabona abantu sebahleba bathi uEnigma yena uyithathaphi le ndaba. Ngiyaphinda ngithi bazalwane, uJesu uma bengikhuluma amanga ngegama lakhe since from 2018, kufanele ukuthi be ungisusile emhlabeni, or uSathane ungisusile, because uSathane akafuni. Uma uJesu asinikeze isambulo, uSathane uyasigada ukuthi singatshela abantu, kodwa uJesu usibonisile ukuthi sisebenzisa isandla sika right, siyamkhomba ngomuno, sithi in the name of Jesus. Umkhombile ngomuno ngesandla sakho saka right, uyowela le uSathane. Kodwa angeke awele le if wena uthi in the name of Jesus, kodwa entokeni ekhandeni ufake iwiki, angeke awele le uSathane. uSathane usaba umzalwane ayenza intando yakaNkulunkulu. Kodwa umzalwane ayenza intando yakhe or intando yaka government akanandaba nayo uSathane. Usaba abazalwane abasaba uNkulunkulu. So lalelani ke bazalwane, nayi indaba, because abazalwane abaningi bangena ezihogweni, and then mabasha bamemeza igama lika Jesu, and uJesu uyasuka ngasezulwini avakashele ngasezihogweni, because izihogo ziyenzwe huye uJesu. uJesu uNkulunkulu, yizwi likaNkulunkulu. So uJesu makakhuluma uthi, I didn't make this hell for human beings, I made hell for the devil and his demons. And because my people are obeying the devil, that's why the devil is bringing them here in the pit of hell. Usho kanjalo uJesu. Athi abantu balalela uSathane, that's why uSathane abaletha la, because bamlalela, bayenza intando yakhe, abayenza ngentando kaNkulunkulu. So abazalwane abangasezihogweni bayakhala and bamemeza igama lika Jesu. And bazalwane, ngifuna ukutshela iqiniso, kunabafundisi ngasezihogweni bayasha, kodwa ngezandleni zabo zangapha ngakuleft baphethe iBhayibheli. Uyamangala ukuthi lo muntu uphethe iBhayibheli ngasezihogweni. Uyithathephi iBhayibheli ngasezihogweni? Uze nayo na? No, akazanga nayo. Uze ayi-1 yena ngesikhathi ashona. Kodwa amadimoni ayayazi ukuthi lo muntu lo bekumfundisi. So amadimoni bazalwane ayenza izinto like a magic, magic. Bayenza nje iBhayibheli nje ibe khona nje, bayithathe bayinikeza umfundisi, and once bamnikeza yona angeke esaphuma ngasesandleni sakhe. Uzohlala aloku ashumayela, ngapha uyasha, ngapha uyashumayela. Usobona ngale Bhayibheli ayiphethe ngesandleni sakhe ukuthi oh lo bekumfundisi emhlabeni. Sazwana bazalwane. And then futhi kunabanye abazalwane bayasha, mabaqeda ukusha bayakhala, mabathi bayakhala ngapha baqula the worship song, ngapha bayakhala. Kanti ke yilaba abazalwane laba kade baqula iworship song, kade baqula emabandleni esontweni la sonta khona, laba abaqulayo eworship team. So ushonile and bekacula esontweni. Oh, loyo muntu loyo, usister loyo, oh brother loyo, makafika ezihogweni uyasha, ngapha uyaqula. Uqula ingoma zikaNkulunkulu, because emhlabeni bekacula esontweni, kodwa ngapha bekajola. So that's why ukujola kwakhe azange axolise before ashona, azange arepent ukuthi uNkulunkulu bengijola ngiyenzani. Bayajola kusuka lapho abarepent. uSathane wenzani? Uyababulala ngama accident, bayafa, abangeni ezulwini, baya ezihogweni. Sazwana bazalwane. So mabafika ezihogweni
bayakhala bazibuza ukuthi bazi kanjani because bebasonta esontweni labazalwane and bebaworship. Kanti no, uze la ngemisebenzi yakho le kade uyiyenza in secret, because ziningi izinto esiziyenzayo in secret. Bazalwane, kunamantombazana ngasezihokweni nabosisi nabomama, amadimoni abanikeze insimbi ezilingana nekeresi, candle. Insimbi lezo zibovu, ziyashisa. Amadimoni anikeza amantombazana, amantombazana wabantu abamnyama namantombazana abantu bamhlophe, every race, every humanity and every race. So babanikeza insimbi lezi ezifishane, zibovu, ziyashisa, and azishisi amadimoni, zishisa abantu. Why? Because uJesu ufele abantu, so abantu abalalelanga. That's why balethwe la bazosha. Amadimoni akashi wona, azosha ngesikhathi sabo, not now abashi. Izinto ezishisayo kubo azishisi, zikahle nje, so bakunikeza insimbi eshisayo. Abafazi laba nabosisi laba namantombazana laba bathatha lezi nsimbi lezi bazifaka ngaphansi kubo, in their private parts, bayamasturbate ngale nsimbi lezi ezibovu. So into emangazayo, kodwa uJesu uyathula ababheke, uJesu ababheke bazalwane. Why? Athi laba bayenza into kade bayenza emhlabeni. So amadimoni, because ayabayazi labantu laba, and then mabafika ezihokweni amadimoni ayazi ukuthi wena emhlabeni ubuyenzani. That's why ungangenanga ezulwini. Amadimoni athi qhubeka ke babanikeze lezi nsimbi. So labafazi laba bafaka insimbi lezi ngaphansi kubo, in their private parts, bayamasturbate. And uyabona ukuthi lento ebayenzayo abafuni ukuyenza, kodwa abakhoni ukustopa. So ke bazalwane, wathi uJesu sitshele the married couples, amadoda nabafazi abashadini, abantu abasindisiwe. Angikhulumi ngalaba abangasindiswanga, hayi, ngikhuluma ngabazalwane, abantu abasindisiwe, abaKristu. uJesu athi bazalwane, ngasekamreni lenu ebusuku manilele, wena ndoda nawe mfazi, men and women, you couples. uJesu athi ebusuku ngesikhathi senu sesex, athi once you make love, you make sex, uJesu athi uyaphuma emzimbeni yenu nina bazalwane, ngoba isikhathi senu sokuthi niyenze imisebenzi yomshado. So uma indoda ilala nomfazi wayo ebusuku bayenza isex, uJesu ukhulumile, mina ngizwile and mina ngibonile ngamehlo wami womoya. uJesu athi sinitshele bazalwane ukuthi indoda uma ilala nomfazi wayo ebusuku ngasekamreni, uJesu athi uyaphuma emzimbeni yabo. Ngoba angithi uma usindiswa uthi Jesu ngena empilweni yami, uhlale ngaphakathi kimi. So uJesu uyangena in the heart of everybody, uhlala ngaphakathi kubo. So indoda mayilala nomfazi wayo, uJesu uyaphuma, aphume ngasekamreni, niyenze imisebenzi leyo yomshado. Mase nicedile, immediately uyayazi ukuthi nicedile, animbizi ngoba niyazi ukuthi uphumile. So yena uyeza futhi angene emzimbeni yenu. Mase nilala niyalala ke nikhathele manje, nizavuka ekuseni. Kodwa during the time of sex uyaphuma, anishiye niyedwa, niyenze into yini ngasekamreni, akafuni ukuyibona yena. So uyanishiya niyenze imisebenzi yenu. So ke maniqeda uyabuya. So wathi uJesu into angayifuni ngasekamreni labazalwane, akafuni uma indoda nomfazi balalana like animals. Nginitshelile, ngiyanitshela nina abafikayo, uJesu akafuni ukuthi indoda ilale nomfazi like animals. Angithi inja mayilala nenye inja ivela ngapha ngasimva. Angithi bazalwane, inja enye like human beings, abafazi bayaguqa phansi, then amadoda avela ngapha ngasimva. Angithi bayenza izinto ezenzwa izinja. So uJesu athi lezo zinto lezo ukuthi ziyenze ukuthi zibe khona emhlabeni, ziyenzwe ngamadimoni akaSathani. Yiwo ayenze lama style la ukuthi abe khona. So le style lezi ziyenzwa ngama-prostitute nabantu abashadile baziyenza, because abazalwane bakhona ababhekelela ama-pornography. So bathatha ilezi zinto lezi kuma-pornography, and uJesu athi pornography movies or pornography pictures ukuthi zibe khona zidalwe uSathani namadimoni wakhe.
Sazwana bazalwane. So uJesu athi ningayenzi izinto zamadimoni, ningayenzi izinto ezenzwa ama-animals. Inja mayelana nenja enye ivela ngasemva, kodwa uJesu athi abantu uNkulunkulu akabatshelanga ukuthi bayenze kanjani. uJesu athi kunendlela uNkulunkulu ayidalile yokuthi umfazi alale phansi, indoda ize ngaphezulu kuye, kube yindoda eyenza umsebenzi. Indoda ingayi ngaphansi and umfazi aze ngapha ngasephezulu ngaphezulu. uJesu athi umsebenzi loyo akusiwumsebenzi womfazi, umsebenzi oyenzwa yindoda, because indoda injengenkosi kuwe, inkosi yakho. So uJesu athi uma indoda iza ngaphansi, umfazi eza ngapha ngaphezulu. uJesu athi in the spirit lento le iyatshintsha wena ndoda, because ungaphansi manje usophenduke umfazi. And uJesu athi uNkulunkulu akayithandi into leyo, because uNkulunkulu uyenze indoda ibe nje ngaye. That's why thina madoda sifana noNkulunkulu, sinentshebe njengoNkulunkulu. Sazwana bazalwane. So ke uJesu athi indoda ifana noNkulunkulu. So indoda ayifanelanga ukuthi iphenduke kube umfazi, elale ngaphansi, umfazi aze ngiphezulu ngaphezulu, umfazi ayenze umsebenzi. uJesu athi into leyo into yakaSathane, and maniyenza emshadweni yini ngasekamreni nina bazalwane, amadimoni abhala phansi ukuthi nina niyenza into yabo, niphethwe umoya wobufebe. Sazwana bazalwane. Uthi uJesu imitayile le yonke yama-pornography eniyenzayo ngasekamreni, athi uma indoda ingalale phezu komfazi, balokhu bayenza imitayile le, bayenza into yakaSathane. So amadimoni abhala phansi ukuthi laba mabashona bazoya ezihukweni, because bebayenza into yethu, into yakaNkulunkulu ukuthi indoda ilale phezu komfazi, hayi ukuthi umfazi agibele ngaphezulu kule ndoda yakhe. Umsebenzi loyo umsebenzi wendoda. Sazwana bazalwane. uJesu athi into leyo iyamkwatisa yena and futhi ikwatisa uNkulunkulu, because uNkulunkulu udale indoda ukuthi ibe njengaye. The Lord has created you with his own image. Sazwana bazalwane. So angeke wena ube ngaphansi, wena baba, umfazi abe ngaphezulu kanjani? Because lo msebenzi loyo umsebenzi wendoda, yindoda esade umfazi, akusi umfazi asade indoda. So why umfazi agibela ngaphezulu? Why niyenza into leyo? So uJesu athi sinikhuze nina emshadweni, athi sinitshele futhi nina abahlala nabafazi kodwa ningabhadalanga inkomo eziphelele. uJesu athi uma nibhadala inkomo zamalobolo, abazali bakhe bathi bafuna inkomo ezi5, banikeza inkomo ezi5. If ubanikeza half, ungabi nabantwana nalo mfazi lo before uqeda ukubhadala inkomo zabazali balosisi lo. Sazwana bazalwane. uJesu athi uma wena bhuti ukhipha inkomo, abazali bathi bafuna 10,000, wena ubanikeza 5,000, mawufanele ukuthi uzoqedelela i5,000 enye kube yi10,000, awusabuyele emva. Kodwa lo mfazi lo sekanabantwana bayi3. Ekugcineni wena ndoda uyashona, ushiya umfazi lo nabantwana, and umfazi lo akanamali, uyahamba uya kubo, and ubuyela kubo sekanabantwana bayi3. Abazali balosisi lo bayokhulisa abantwana bakho, wena ndoda, and wena ndoda ushonile manje, and awunikezanga abazali balosisi lo inkomo eziphelele. So uJesu athi lezo zinto lezi yizikweleto, akafuni isikweleto akasifuni. Bhadala inkomo eziphelele so that umfazi lo umfazi wakho, ungazalisi lo sisi lo, ungazalisi intombazana le abantwana, kodwa wena ungabhadalanga inkomo eziphelele. Yebo uphane ngenkomo ezihafu, wathembisa abazali bakho ukuthi ezinye inkomo ziyeza. So uJesu athi before uqedelela ukubhadala le nkomo eziphelele, ungabi nabantwana nalo sisi lo, because lawo bantwana uJesu athi angeke ababusise, because wena ndoda ufana nokuthi utshontshe lo sisi lo, awumnikwanga ngomthetho, because abazali bakhe bathi inkomo ezi10, wena ukhiphe 5, wathi 5 izabuya. Suka lapho i5 ayisabuyi, kodwa wena usozalise lo sisi lo abantwana bayi5, kodwa wena awukaqedi ukubhadala inkomo, kodwa usisi lo sekanabantwana bayi5. So uJesu athi uma ushona wena bhuti
ungabhatalanga inkomo esiphelele, athi lento le izokuvimbela uSathane uzofika egeyitini azoku-accuse ukuthi wena unabantwana abayi-5 nomfazi kodwa awubhatalanga inkomo esiphelele, awuyenzanga intando kaNkulunkulu. So uSathane bazalwane uvumele ukuthi azoyenza istrike lapha egeyitini, azofuna abakhe, athi laba uNkulunkulu abakulalelanga, abayenzanga intando yakho, and nami mina Sathane uNkulunkulu ungiqoshile lapha ezulwini because bengingalaleli, bengingayenzi intando yakho. Manje umzalwane lo naye akayenzanga intando yakhe, yena ungena kanjani? So uSathane ubuza uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu lo uzongena kanjani la, because lo umzalwane kodwa akayenzanga intando yakho. uNkulunkulu nami bengihlala la ezulwini, ungiqoshile mina Sathane, so sengihlala le ngihlala le in the kingdom of hell. So lo umzalwane lo yena uzongena kanjani la, because naye akayenzanga intando yakho. Unabantwana abayi-5 nomfazi kodwa akabhatalanga inkomo esiphelele, so uzongena kanjani? So uJesu athi uSathane uzoni-accuse nina madoda. So uJesu athi ke ningalali ngalendlela le, athi ama-style wonke eniyabhekelelayo kulama pornography izinto zikaSathane, ningayenzi lezo zinto lezo emshadweni. uJesu athi fundani iBhayibheli, Hebrews chapter 13 iyakhuluma ukuthi imbhede yenu nezingubo zenu zingangcoliswi imisebenzi yenu yangasekamreni. So uJesu athi ke istyle lezi enizenzayo ngasekamreni yizo ezingcolisa ingubo zenu zangasekamreni. That's why uJesu athi akangeni ekamreni zabazalwane abayenza imitayile le ephuma endleleni. Sazwana bazalwane, uJesu athi sinitshele ukuthi nina abashadayo manifaka iring eminweni yenu, ezandle eminweni manifaka iring manishada. uJesu athi okay, into eyenziwa abantu, akusumthetho wakhe, akusumthetho wakaNkulunkulu, futhi into zabantu. Athi sinitshele ukuthi yena akabusisi iring, ubusisa nina abashadayo. Ningathi ngishadile ngifaka iring ayifakazi nix. Into efunekayo ukuthi wena uthembakala emshadweni wakho, wena baba nawe mama. Sazwana bazalwane, uJesu athi ningalali njengezinja, athi unikeze abantu indlela yokulala, unikeze izinja indlela yokulala. But if you sleep like dogs, you become dogs in the spirit. And uJesu athi uNkulunkulu akafuni because udale indoda ibe njengaye. So why wena ndoda uziyenza inja? Why uvela umfazi wakho ngasemva? Wena sisi why uguqe phansi njengenja? uNkulunkulu ukuyenze ngenja na? Angithi uNkulunkulu uthathe ithambo emzimbeni wale ndoda lo wayenza wena mfazi ukuthi ufane nale ndoda. So uJesu uthi nina wena sisi nawe bhuti ningabantu. So why nina niziyenza izinja? Why nilala like dogs? Why nilala njengezinja? So uJesu uthi sibakhuze emishadweni. That's why masifika emshadweni kunabafundisi abanye nabanye abantu bathi ama-motivational speaker. Batshela abantu ukuthi emshadweni nifanele ukuthi niyenze imitayile yonke ukuthi kube mnandi ekamreni. Hey, nilahla abazalwane nina motivational speakers. uJesu athi nilahla abazalwane, nami ngiyanikhuza motivational speakers. Ningatshela abantu abashadile, the married couples, ukuthi ngasekamreni bayenze imitayile yonke ukuthi kuzoba mnandi. uNkulunkulu akasifuni izinto lezo. uJesu athi zingcolisa ekamre yini nezingubo zenu. Because you sleep like animals, you become animals. Sazwana bazalwane, because uJesu uyanibona ukuthi ningabantwana bakhe. Maniyenza isex, niyenza into right, uNkulunkulu univumele because into enziwayo emshadweni. Kodwa manilele njengezinja, uNkulunkulu akasanibheka lapha ezulwini, akasanibheka because ubona izinja ngasekamreni yabantu, ngasekamreni yabazalwane. uNkulunkulu ubona izinja ezi-2 because nangulo susi lo uguqe phansi njengenja. Ubaba lo uze ngapha ngasemva, bayenza into le, bayenza umsebenzi lo njengezi animals, njengezinja. So uNkulunkulu ubona izinja ngasekamreni yenu. So umanishona ke uSathane uyafika athi nina zinja beniyenza intando yami. And then uSathane, because he was an cherubim, he was an angel, naye uyakhona ukuyenza into le uJesu ayenzayo. uJesu makaphakamisa isandla kuvela iscreen, uyakubonisa ukuthi emhlabeni ubuyenzana. uJesu lo naye uSathane uyakhona ukuphakamisa isandla kuvele iscreen, akubonise wena mzalwane ukuthi ubuyenzana. Namadimoni bazalwane ayakhona ukuphakamisa isandla kuvele iscreen. Amadimoni ayayenza into le, nizabona manifika phambili.
amadimoni aphakamisa isandla njengoJesu kuvela iscreen because uSathane ukopa everything uNkulunkulu ayenzayo, everything eyenziwa ngasezulwini uSathane naye uyayenza and ufundise amadimoni wakhe ukuthi kusebenzwa kanje. Amadimoni bazalwane ayakhona ukuthi ayenze into le uJesu ayenzayo. Amadimoni ngasezulwini aphakamisa isandla kuvela iscreen bakubonisa ukuthi emhlabeni ubuyenzana. And into le yinto ezenzwa ama-angels noJesu, kodwa uSathane naye uyakhona namadimoni akhe ayakhona. They act like magic, so bazokubonisa ukuthi emhlabeni ubuyenzana. So ke ngasekamreni akunamfazi azogibela phezu kwendoda because umfazi lo makazala abantwana, labantwana la indoda lena mayizala abantwana nalomfazi, abantwana laba abantwana abazalwe yile ndoda le. Angithi so uma umfazi agibele ngaphezulu ayenza abantwana maseka pregnant, pregnant kanjani? Uzimithisile yena because bekuwuye ayenza umsebenzi. So uma umfazi agibele ngaphezulu kule ndoda ayenza umsebenzi, makaba pregnant ubrekiswe ubani lo mfazi lo because bekuwuye ayenza umsebenzi. Le ndoda ibelele ngaphansi izenze ngase umfazi. So umfazi nangu uzenzele umsebenzi and umfazi lo pregnant. So makazalwa umfazi lo umntwana kabani because umfazi lo uye ayenza umsebenzi. Pregnant kaso bekuwuye umfazi lo ayenza umsebenzi. So I say to you bazalwane, this revelation is secret. And uJesu athi these are the secret uSathane angafuni ukuthi abantu baziyazi because everybody uya enjoy la emhlabeni, abantu bayajabula bamnandi nama-wine wonke ama-hunters what abutshwala bonke bufakwe amadimoni wobufebe. That's why uJesu athi sikhuza abazalwane babosisi bangaphuzi bangahambi ama-night club bayophuza utshwala because amadimoni akaSathane afake imimeya yobufebe kulobutshwala obuphuzwayo kulamalanga kulamathaveni nama-night club. That's why amantombazana amaningi mase baphuzile abalali ekhaya, bayolala nabafana. Sometimes balala nabafana kodwa abathandani nabo, balala nje because bebadakiwe bahlangane lapha ebumnandeni. So bazalwane, hloniphani imishado, uJesu usho kanjalo. Ziningi lezi ndaba ngizanitshela zona mangihlangana nani face to face. Amen.